Добро вечер. Во вечерашнава емисија ќе зборуваме за ротаријанството, кое што во Македонија не е толку се уште познато, меѓутоа веќе како клубови и членство се шири во градовите во Македонија. Вечерва наш и ваш гостин, почитувани гледачи, е господинот Јоже Задравец, инаку гувернер на дистриктот на ротари клубовите во Словенија и во Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Господин Задравец, вие сте во Македонија почесто годинава, рековте во она договарање пред емисијава, 4-ти пат, и верувам дека ви е позната состојбата со ротаријанството и воопшто случувањата во Македонија. Да, овој пут сам 4-ти пут овде. Јуче сам посетио клуб у Кочанима, Кочани и Виница. И тоа е 9-ти клуб којeg сам посетио овој године. Иначе први пут сам био као гувернер у Македонiji у марту месецу, кад смо имали семинар за нове председнике и тада смо заедно веќе договорили неке планове око удруживања. И 11. јуна био сам други пут кад смо удружили значи Савез ротари клубова Македонije и Словенije у заеднички македонско-словеначки дистрикт 19-12. Морам да кажам за гледачите, вие сте словенец, меѓутоа еве помагате и за ширењето на ротаријанството како идеја во Македонија. Која беше идејата вие да влезете во ротаријанството, односно еве да почнете да работите? Па видите, некад сме живели во заеднички држави и познаемо се веќе од тада са неким члановима и пред 3 години веќе су наш клуб Згорни Брник и Скопје центар направили побратимљење. И од тада увек били су разговори како би ми могли да повеќамо тоа удружавање и тада дошло до идеје да би били у заедничком дистрикту и тако смо у 2015 добили у октобру потврду борда директора Rotary International да можемо да заедно направимо, да имамо заеднички дистрикт 19-12. Иначе ми смо самостални дистрикт добили 2011 године. Има некои услови што треба да ги исполни една држава да има свој независен дистрикт, би рекол? Да. До ове године био е облус најмање 1200 чланова и 40 клубова. У јуну била е законодајна скупштина у Чикагу, где се прихвачени неке промене статута и една од тих е број чланова и број клубова за самостални дистрикт. Тако да е сада смањено на 33 клубова и на 33 клуба и 1100 чланова. Македонија се уште нема доволно? Не. У том моменту Македонија има нешто преко 500 чланова и 18 клуба. Mi smo dogovorili u junu, kad je bio mini čarter, kako smo ga mi zvali, znači udruživanje oba saveza, da bi u narednih 10 godina Makedonija dobila samostalni distrikt. Ali nakon te promjene statuta, smanjenja broja članova i kluba, mogli bi mi to, ja mislim, uraditi čak prije, pošto već u ovom trenutku znam da radi vaš Kočanski Rotary klub na osnivanju, baš juče smo potpisali prve dokumente za osnivanje novog kluba u Štipu, a Ohrid osniva još jedan klub u
Struga, da, u Strugi i Skopje, Skopski klub osniva drugi klub u Tetovu. To значи дека во наредниот период, наредните години остануваат да се формираат уште 10 клубови за да го исполниме оној минимален потребен. Значи ове године биće osnivan 4 nova kluba. Biće u Makedoniji 21 klub i u sljedećoj rotarijskoj godini, koja moram da kažem da počinje 1. jula i završi 30. juna svake godine. I u narednoj godini, jasno kad će biti novi guverner, jer guverneri smo samo 1 godinu, opet verovatno će se osnivati 2 do 3 nova kluba, tako da bi mogli do tih 33 kluba doći u narednih 6-7 godina. Има некоја процедура која што треба да се исполни за да се формира некој клуб? Da, jasno, ima neka administracija, neki formulari koje treba da se ispuni, koje mora guverner i da potpiše i klub koji želi da osniva novi klub, predsjednik tog kluba mora da potpiše te dokumente i da klub preuzme odgovornost za taj novi klub i mora da bude najmanje 20 članova da bi mogli dobiti čartersku listinu potpisano od predsjednika Rotary International. Ротаријанците се познати по хуманоста, помагањето и на некој начин действување во помагање на луѓето кои што им е потребна и финансиска и секаков вид друга помош. Da, vidite, rotarijanstvo u stvari počelo je, Paul Harris, on je počeo osnivao tu organizaciju 1905. godine. Znači, ova godina je 3 puta 1, 111 godina. Možda u to vrijeme, istovremeno da kažem da 1917. bila je osnivana i Rotary fondacija. Tako da sljedeće godine u maju imat ćemo 100-godišnjicu i Rotary fondacije. I za osnivanje kluba tih 20 članova i onda imamo neku proslavu, čarter ga zovemo, gdje se skupimo svi članovi. A mi smo u stvari, Paul Harris počeo je osnivanjem kluba kao klub prijateljstva. A istovremeno on je ustanovio da može ta grupa 20 i 25 članova tog prvog kluba u Čikagu da napravi i nešto dobro za okolinu. I tako se počelo i sa tim donacijama. I moram da kažem da su klubovi u Makedoniji prošle godine odradili vrlo dobre projekte. Ukupno je bilo donirano od prilike 140.000 evri, odrađeno mnogo sati prostornog rada i to nije sve u donaciji, u novcu, nego je i u vremenu kojeg mi rotarijanci damo ljudima koji su potrebni pomoći. Веројатно, таа помош во Словенија е повисока, финансиски и во работни часови. Dobro, malo je možda lakše, pošto imamo 3 puta više klubova nego ih je ovdje u Makedoniji, pa recimo da je ekonomska situacija ipak nekoliko bolja. Mi smo prošle godine donirali više od 700.000 evri i odradili oko 6.000 sati prostornog rada. Освен клубовите, имате активности и со младите, и нив ги опфаќате во ротаријанството. Da, imamo 2 generacije mladih klubova. Jedno su Interakt, to su đaci, znači od tu 14 do 18 godina, a onda su Rotaract, organizacija gdje su studenti uglavnom od 19 pa do 28 godina. I oni su vrlo aktivni
i moram da kažem da odrade vrlo bitne projekte u svojoj okolini i pomaže svojim vrstnicima. Тие се независни од Ротари клубот, основниот, или сепак се поврзани? U stvari, osnivanje Rotarakt i Interakt kluba mora da napravi Rotary klub. I on je kao kum tom klubu, s time da mora i nadalje da motri oko rada tog kluba, da im pomaže. A Rotarakt ima unutar distrikta kao svog guvernera koji odgovara za sve klubove, s time da ja imam kao guverner ovlašteno lice koji u moje ime koordinira rad sa tim guvernerom Rotarakta, DRR. Рековте дека ротаријанството како идеја е повеќе години, има подолга традиција, меѓутоа во Македонија и во државите од поранешна Југославија доаѓа после осамостојувањето. Да. Зошто? Da, bilo je, znači rotarijanstvo bilo već tamo 30. godina prošlog stoljeća i nakon Drugog svjetskog rata bilo je zabranjeno, počelo opet nakon osamosvajanja svih zemalja bivše zajedničke države. Tako da u Makedoniji počelo od 1995. godine, a kod nas u Sloveniji bio ponovo osnivan prvi klub 1989. godine, znači već pre osamosvajanja. I danas, kao rekoh, ima tu 46 klubova. Како е во другите поранешни републики на Југославија, Србија, Хрватска и Hrvatska je bila zajedno sa nama u distriktu 1910, to je bio austrijanski distrikt, i Bosna i nekoliko godina unazad i Mađarska, a Srbija je bila vezana na Grčku. Pa u to vreme bila i Makedonija vezana na Grčku. Mi smo dobili 11. juna 2011. samostalni distrikt u petak. U subotu 12. dobila je Hrvatska, a sljedeće nedelje dobila je Srbija samostalni distrikt kad je došao predsjednik Rotary International na te čartere i podelio listinu samostalnih distrikta. Ротари клубот Кочани Виница е меѓу поактивните во Македонија, би рекол, барем спрема она што ние го добиваме како информации за нивното работење. Како вие ја оценувате работата на нашиот клуб? Moram da kažem da sam juče, kad smo imali skup, bio vrlo zadovoljen što sam video. Taj klub je mlad, prosječna starost mu je 46 godina. To su jedni od mlađih kluba, jer prosječna starost u Rotary International je preko 60 godina. A drugo je da ima ambicije i uradili su u 4 godina vrlo dobre, mnogo njih i vrlo dobre projekte. Tako da sam ponosan da mogu da budem guverner u periodu kad klubi rade tako dobro. Во делот на проектите, тие се независни во донесувањето на програмата за работа или сепак мораат да се консултираат со вас како? Ne, svaki klub u stvari je nezavisan. On radi samostalno, napravi svoj plan. Guverner napravi neki globalni plan za čitav distrikt koji je u stvari produženje nekog globalnog programa koje da predsjednik Rotary International za čitav svijet. Nisam to prije rekao, u svijetu ima 1.227.000 članova u 541 distriktu i preko 34.000 klubova, i svaki klub u stvari on je samostalan u svom radu.
ali mora da poštuje neke smjernice, znači iz plana kojeg napravi predsjednik. I ove godine fil rouge našeg rada u stvari je 100-godišnjica Rotary fondacije, a ostali programi sve su slobodni da napravi svaki klub u zavisnosti u svojoj okolini. Šta procjeni da je za njihovu okolinu najbitnije. I koliko znam, radi se ovdje uglavnom za škole, za djecu koji trebaju pomoć. Рековте има поголем број дистрикти отколку што има држави во светот. Значи ли дека Преко 200 држави. Така, значи ли дека секоја држава, поголемите држави можат да имаат и по 2 дистрикта? Да. Значи ако е преко 200 држава, а дистрикта има 541, у неким има више. Рецимо, знам тачно да има у Австрiji 2, знам тачно да има Холанđani 7 дистрикта. U Americi ih ima oko 110. Tamo je najjače jer tamo je i počeo taj Paul Harris je počeo od osnivanja rotarijanstva. Evo, sada mi je prilika da kažem da ja mislim da će brzo doći do toga da će Makedonija biti samostalni distrikt. Ќе добие свој број 19-16 може би или нека друга број? Tu negdje između 19-10 i 19-20. И при крајот на овој разговор малку приватно, кој беше мотивот да вие влезете во ротаријанство? Pa vidite, rotarijanstvo u stvari je način života, style of life. To moraš da osjetiš ovdje u sebi. Nije to samo razumski, nego je čovjek mora da ipak ima osjećaj do drugog čovjeka. Mora da gradi prijateljstvo. Jer Rotary u stvari utemeljeno je na prijateljstvu. I kroz tu prijateljstvo i družine koje imamo u klubovima stvaraju se ideje za neke projekte, za pomoć i na taj način ja sam osjetio da je to ono što je meni blisko. I tako sam ušao pre 15 godina. Bio osnivatelj našeg kluba kod Ljubljane, Rotary klub Medvode, bio prvi predsjednik i od 2008. radio sam zajedno sa još 6-7 prijatelja koji smo gradili na tome da smo dobili samostalni distrikt. Не кажавме што сте по професија, меѓутоа дали има доволно време, дали останува слободно време да покрај обврските на работа имате и Pa vidite, ja sam u svojoj firmi, privatnoj firmi od 1993. godine ustvarili smo jedan mali holding sa 13 kompanija. Imamo i u Skopju jednu firmu koja se bavi logistikom. I ako se čovjek dobro organizira, može da nađe vreme i za prijatelje i za rotarijanstvo. A ovo što je ove godine, da, to je velik projekat. Jer pored rada svakog dana, otprilike 10-11 sati, onda još obilazak klubova. Evo, bit će to otprilike 180 različitih priredba i posjeta klubova i neke priredbe, neki projekti koje klubovi rade, da moram da budem sa njima. Ali u Rotaryju kažemo enjoy Rotary. Raduj se i kad čovjek to radi srcem, nađe vreme. Веројатно и откако Македонија ќе стане посебен дистрикт, повторно ќе има контакти меѓу Ротари клубовите. Vidite, mi već sada radimo na udruživanju i na tom prijateljstvom i na pobratimljenim između kluba.
U ovom trenutku pobratimljena su klub Skopje centar i Zgornji Brnik u Sloveniji. Odluka je već primljena u Bitoli, Širok Sokak i naš Logatec. Sada Ohrid razgovara sa Bledom i sa Portorožom da bi uradio pobratimljene. Juče, ne danas, prepodne dobio sam informaciju da su pre 14 dana na posjeti u Celju, gdje sam i ja bio na tom sastanku, odlučili jedni i drugi, znači Celje i Veles, da će napraviti pobratimljenje. I juče smo sa klubom Kočani Vinica razgovarali koji bi bio najbolji klub u Sloveniji da bi našli neke zajedničke interese. Ako imaju ili po profesiji ili po recimo strukturi članstva i okolini u kojoj živi taj radi klub, sličnosti, lakše dođe do pobratimljenja. Јас посакувам успех во натамошната работа и да ги остварите замислите и проектите кои што ги зацртавте во работењето. Има вeć sada mnogo zajedničkih predloga, a najveći će biti u Skopju u jednom selu gdje je uz poplave koje su bile u augustu došlo do uništenja jedne male osnovne škole, da bi sa zajedničkim projektom, znači slovenački i makedonski klubi, ili makedonski i slovenački klubi, napravili takozvani global grant. Znači da možemo tim projektom da dobijemo i novac sa fundacije Rotary International, da 50% novca moramo da skupimo mi i drugu polovinu dobijemo onda iz fundacije. I taj projekat procenjuje se tu negdje otprilike između 120 i 150 hiljada euri. Znači da moramo makedonski i slovenski klubi i još neki klubi iz drugih distrikta, iz drugih zemalja, razgovaramo sa Austrijancima i sa Talijanima i sa Njemcima, a jedan od makedonskih kluba razgovara sa Amerikancima, da bi zajedno znači došli do tih 70 hiljada i onda bi dobili još 70 hiljada iz fundacije Rotary International i na taj način pomogli toj školi. Уште еднаш посакувам успех и нека работата ви донесе уживање, односно, како што рековте, enjoy Rotary. Да се видиме повторно на следното доаѓање во Македонија. Верувам дека ќе биде на обострано задоволство. Puno vam hvala na pozivu i obećavam da ćemo odraditi dobre poslove i za dobre projekte i za makedonske rotarijance. Почитувани гледачи, тоа беше господинот Јоже Задравец, гувернер на дистриктот 1912 во Словенија. Верувам дека добивте малку повеќе информации за движењето, односно фондацијата Ротари, која што работи и во Македонија, конкретно и во Кочани и Виница. Пријатно.